Siphinde sikwamukele mlaleli omuhle othandekayo, sithemba ukuthi uyaphila ekhaya, sikwamukele kwi-channel yethu. Besicela-ke mlaleli, uma uzoqala ukulalela ividiyo le ezolandela, upresse u-subscribe button ukuze phela uzokwazi ukuphinde uthole ezinye iy'ndaba mayelana nebhola elenzekayo eNingizimu Afrika. Siyakuthemba-ke mlaleli omuhle ukuthi ngeke kube inkinga, ngeke kukuhlule ukupressa lela gama lela elibhale u-subscribe button. Siyakuthemba-ke mlaleli omuhle ukuthi ungasisiza ngalelo xhaso lakho ukuthi upresse u-subscribe button. Ngingabe ngisapholisa amaseko-ke mlaleli, ngihlale phezu kodaba engize ngalo namhlanje kwi-channel yethu. Iy'ndaba esiyiphethe limayelana nalo-ke lapha iqembu elikhulu i-KAIZER CHIEFS. Iqembu le-KAIZER CHIEFS livume icala lahlawuliswa u-R150,000 ngendlela abalandeli balo abaziphatha ngayo enkundleni FNB Stadium ngesikhathi beshawa iMamelodi Sundowns ngo-2-1 kowe-Betway Premiership ngoSepthemba 28. Ngiyathemba-ke mlaleli ukuthi uzosala kahle ube nosuku oluhle. Ungakhohlwa mlaleli wami engikucele kona ukuthi upresse u-subscribe button. Kungayintokozo mlaleli ukuthi ngithole leya notification ukuthi umlaleli wami omuhle usewupressile u-subscribe button. Usale kahle-ke mlaleli wami ekhaya, ube nosuku oluhle.